Tafarira ya kiumia giki ya Kenyu na Kenyu tusherete mwena wa Hurlingham County ya Nairobi kuria tushemanite na Hosea Akenga uria wira wake ni wa gwashuhia na kwedigwa thitĩnji-inĩ ya Yaya Center. O muthenya gwakea Hosea Akenga arahukaga na kuha thabari ya guthie thoko ya Toi guku Nairobi niguo kugira igwa cia kwendia iria aratwira ati cikoragwo ciumite kundu gutiganite kaunti-ini ya Kisii. Sasa hii miwa inatoka Kisii County, maeneo inaitwa Keumbu, maeneo mengine inaitwa Nyamache, hata Marani, maeneo ya Marani. Hosea Akenga aratutariria ati atanambĩrĩria wĩra ũyũ nĩageretie gwetha wĩra kũndũ gũtiganĩte mĩhang'o ĩrĩa yaringire ihiga na thutha wa kwĩgariũra na kũgariũrwo nĩ mũtũrĩre akĩambĩrĩria wĩra wa kwendia igwa na aratwĩra atĩ haha niho etaga wabici yake kwa ihinda rĩa miaka 14 rĩu. Nilikuwa nimevutwa kazi, so baada ya kuvutwa kazi nikatafuta kazi. Ikawa nimekosa. One day katika harakati ile ya kwenda kukopesha, jirani akaniambia unaweza kufanya kazi bila kuandikwa. So akanileta mara ya kwanza, akanilipa mshahara, akanilipa 200. Mara ya pili pia akanilipa, akaniambia yeye anatengeneza more than 200. Akaniambia sasa nikitaka more than 200 nianze kazi yangu. Hivyo ndivyo nilianza. Iyi mundu urerireria kuruta wira uyu ri ni mbeca cigana arabatara niguo kwambĩrĩria biashara eno? Sio haikuwa pesa nyingi. Hii haihitaji pesa nyingi. Inahitaji tu pesa kidogo. Na hiyo pesa unaweza kuanza na hata 1500 ama uanze na 2000. Na inaweza kukupusti ukijituma. Hivyo ndivyo utainuka nayo. Otugitereta gashigi biashara eno, Hosea ni aratwira magwa na matiruka ma wira uyu. Tunapatanga wakati kuna mvua, na hiyo wakati wateja hawakuli miwa, na vile hawakuli miwa inakaa kwa store. Saa zingine miwa ikiangukiana, saa ile inarushwa kutoka kwa gari, inaangukiana. Ikikaa sana, inatani kara ndani. Hivyo inamaanisha hiyo miwa huwezi kuiuza. Kwa hivyo usipoiuza hiyo ndio hasara tumepata. No ona thengia mothe, Hosea Akenga aratwira ati we nĩetiagira wĩra ũyũ kuona kĩrĩa athũkũma ũgwatuka nikimuteithagia kwĩrũgamĩrĩra mũtũrĩre-inĩ na kũhingia mabataro make ma kĩmbeca. Gũkũ agĩtĩkania na ithuĩ atĩ Kenyu na Kenyu cionagĩra nda. Wanjirũ Meta wa Al Hakim, Inooro TV.